سه سال سر شهید بونا هر دو شهیدین پشمرگین روش شیرزاد محمد معصوم و احمد بوزان قچو در باسمون که هر دو پکروانان گیان خواه شر دجی رخصنا داعش تروریست ده لشر رزگار کرنا شنگاله و بروانیات بر ملت و خاکا کردستان پیروز ده کر قربانی وکه ایروج سال 2015 شرکی دجوار لسنگر و برین شر لحرما کردستان رود ده و دنگ چکو توپان یه هری بلند بو دقاده ده جگدار رخصنا داعش تروریست تندترین رخصنا تروریست لجهان ده د چرخا 21 ده دریا سینور هفبش به عراق را هجمارک خاینان یسر کردو افسرین ارتشا عراقی و برکفتنین ده سلات دارین حکومت ایرانی و دوین وان لدوری در باسی هن نافچو دورین کردستانی بون ده ناوان ده شنگال حول خودان دا کو هرما کردستان داگیر بکن لی بقهرمانی و لهنگی و قربانین پیشمرگه بشداریا لشکرین روش پیلان و خونین دجمنان بن اخبون بسروکاتیا سروک دیروکی کردستانی سروک مسعود بارزانی و ویانا پرورین کردستانی داعش تروریست شکست و جاردی خاکا کردستانی جقریج و هوان پاک بو پیشمرگه یکم سروک مسعود بارزانی نامه رزگار کرنه جشنگالی راگهاند داستان که مزن هاتا تومار کرن سر دست وان قهرمانا و اصلیر الشنگار مزگینیا رزگار کرنا شنگار گل کردستان رادگینم پیروز بیت افسر کفنل گل کردستان و خانواده شهیدت قهرمان دوی روژه ده لهنگین پشمرگه روژ قهرمانیه که دیروکی کم نمونه دبرین شرده پیشکش کرن به تایبت لشنگاله کو شرکی قرص دو هر دو محورن گند گولات یه لمل شنگاله و محور شندوخه لدورا قادسیه رودابو لگوری افسرکی لشکر روژ یه بشدار دوی شریده روژا دهم ها 11 لشکر روژ پیشکت بون بری خدا بونا شنگاله و روژا 11 مهه پیشمرگد آمده باشی دبون روژا 12 مهه شر دست بیکر بو بشتی شر و پفچونک دجوار لشکرین روژ داعش شکاندن و زیانک مزن بجان و علاوین لشکری گهاندن اوان و ری ندان که داعش خاکا کردستان داگیر بکن لی پیشمرگه بخوین خواه کردستان خلات کرد و دو پاکروان پیشکش کرن او جی شهید شیرزاد محمد معصوم جوان باجار قامشتو احمد بوزان قچو جوان باجار عموده یه روژاوه کردستانی بون پشتی شهید بونا وان هر دو پاکروانان جن خوشخانه دهو گره هاتن و گوستن تاکو روژا 14 مهه به مراسیمک فرمی و بجداریا هجمارک برفره جسر کردین انجمن اجتماعی کردی لسوریه و آلیگرین وان و هند پیشمرگیان جهوالین وان و دوست و حوالان دریا درگه سه مالکا و با آلین کردستانی جنازت وان لهنگان در باسی روژاوای کردستانی به بالکفتا سیامین سالا شهید بونا احمد بوزان قچو باوی شهید احمد بحثا روژا شهید بونا کوری خواه یه مزنو پیوندیا داوی پیرد که و پشتی 3 سالان ببیرا خواتی نو دبیجه شهادت پیروزه و قالن دولت کردی بگمان دی شهادت به و تاکو کردستان نبا دولت دی کاروان پاکروانان بردوان به احمد لمال اجازه بو بری اجازه 5 روژا علم جیر هاد گو حرکا شنگالی دست پیکریه گوش دیا خوره گو چکه محاضر بکزی هرم نازم ندیایی منشتقلی مجیر نگوت یا تلمالی اجازهی نه اجازهی مجنگو چکه خورخوکر از رو نشتیبوم عادتا از درد کتم پیر حیا بردوی داری سبحان الله دوی رو جیده از رو نشتیبوم وی دستی خواه اشارت کر سلاف کر گو بابا نحو جی ترابه بخاطریته رابو چو دوازه هی ویده تقريبا ساعات يك ونيف علم جمار هاد كأحمد شهيد كد طبعا شهادات تشتكي بيروزة شهادات حمكس نكاري بستينة بدس حمكسينا كفي ام اسرين باعتبار كرمي مزمبو بشتي سيكا خذيه ودابو ما علم جمار هاد كأحمد شهيد كتيه وام افتخاري بفي شهادتا ويتكن وام دبيجن ولات قلني ولاتا قاماتو بولات دولتك السربخة دفيت الشهيد عدينا جبر دولتك دي دنياي دي بي شهيد وبي كار وبي تعب وبي كاد دفك نبوي دولت اروها نقيب خبات سليمان آمد کو یکج افسرین لشکر روژه دبیجه کو شهید احمد به حس کرنا خوش هوالین خوره و حس کرنا هوالین ویجیره دهات ناسکرن پروری پیشمرگتی بو بشانازی و زیرک بون کاری خواه درفین لشکر روژ داد کر و هر دم آمده باشی ده بو
بەریاکو پرۆسەیە شنگالێ دەست پێ بکە شەهید ئەحمەد بمۆلەتەکە فەرمی لە ماڵ بوو لێژبەرک و بهیست دێ پرۆسەیە شنگالێ دەست پێ بکە بەریا مۆلەتاوی بداوی وەرە vegeriya nav refên pêşmerga û tevrî hevalên xwe bû tevî ku navê wî di navê pêşmergeyên beşdar de nebû lê şehîd Ehmed daxwaza beşdariyê di proseyê de kir û daxwaza wî hat erê kirin. Şehîd Ehmed xwest got navîna daxilî nava bêjbergo ew li malê bû navîn nava kesê got şer de hazir bin lê dîv daxwaziya îna û hişkirina hevalî gobara amade bibe Şehîd Ehmed bûyê jiyana xwe xwest got nava de hazir bibe. Li mantıqa Golatê li Milê Şingalê Şehîd Ehmed li wir şerekî gelekî qurs derket û rola xwe em karin bêjin wekî ji me re hate gotin roleke gelekî jêhatî bû ji ber got Şehîd Ehmed nav hevalê xwe de naskirî bû hezkirina xwe ji pêşmergatiyê re hezkirina xwe ji hevalê xwe re dema saet sê wa de re xebera şehîdbûnayî gihişte me got li gundê Golatê şehîd ketiye دخواست انو همیشه را ده حاضر ببی یعنی یکی رحی خو بکه قربانی و آمده به هر کاری را و قربانا خودی ما دماهیک روزا 12 11 2015 خبره اغرنا وینا جوی جیان گشتم Roja şemiyê çardehê meha yazdihan 2015 bi beşdariyeke berfireh welatiyên bajarê Qamişli û Amûdê amadekariyên xwe kirin da ku pêşwaziya cenazetên her du şehîdên leşkerê roj Şêrzad Mihemed Masûm Ehmed Bozan Qiço bikin li filkeya pêkerê Qamişlo tev gihiştin hev wêneyên her du pakrawanan alayên Kurdistanê hildana jor sloganên bijî şehîd bijî Kurdistan asîmanên bajarê Evînê hejandin. Di heman rojê de rêveberiya pêdê daxuyaniyek belav kir tê de kombûna xelkê qedexe kir bi hinceta ku karê asayîşa wê asteng dike û got ku ew ê berpirsên di ber komkirina xelkê de siza bike da ku miletê Kurd ji merasîma oxirkirina her du pakrawanan dûr bixe lê miletê Kurd papendî biryara pêdê nebû û li her du şehîdên xwe bûnxwedî û bişanazî û kurdperwerî zarokên xwe bi serbilindayî oxir kirin. Piştî wê çekdarên pêdê astengî ji karwanê her du şehîdên pêşmerge re durust kirin û rê li ber derbasbûna cenazeya her du pakrawanan li ser dûrê bendên xwe kirin û çek bi ser xelkê de teqandin da ku bitirsin û beşdariyê nekin û gotinên dûrî rewiştê gotin lê her dûrê bendên tirbespiyê û nemetiyê yên nêzîkî Qamişlo û demeke dirêj hiştin ta ku rê vekirin ji karwanê merasîma cenazeya her du pakrawanan re. Dê wê demê de emîdariya giştiya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek belav kir. Ew kiryar bi tundî şermezar kir û daxwaz ji miletê Kurd kir ku li şehîdên xwe bibin xwedî û ragihand ku merasîmên bixakspartina wan her du şehîdan dê ji mizgefta Qasimo berev goristana Hilêliyê dest pê bike û piştre dê ew karwan berê xwe bida Amûdê da ku duwan pakrawanê pêşmerge Şehîd Ehmed Bozan Qiço li zêdê xwe bi xak were spartin. Çekdarên pêdê di merasîmên pêşwaziya her du pakrawanan de li Qamişlo heşt welatî û ciwanên Kurd bi tometên bê serûber girtin û ji wan Mihemed Mejdel Şixmûs, Mihemed Hesen, Bêkes Hemîd, Musa Şerîf, Selam, Heysem Hisso, Batî İdrîs Oso, Maher Mihemed Erebo da piştî demekê ew serbest berdan. Jiyan yarın kiri şehit 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 şavaveke tu saxi û namiri Kerwanê şehîdbûna leşkerên roj berdewam ma û ta dastana Şerê Sihêla û Eyn Ewês di sala 2017 de ku leşkerên roj bi viyan û bawerî û lehengiya xwe dijminên Kurd û Kurdistanê heşda şabî û artêşa Iraqê şikandin û rê nedan ku Kurdistanê dagîr bikin û dastaneka dîrokî du wê rojê de bi xwîna xwe tomar kirin. Heşt pakrawan bi merdî roja 26 meha yazdihan 2017 pêşkêş kirin lê pîlanên dijminan bin ax bûn û pêşmerge navê xwe bi tîpên zêr di dîroka Kurdistanê de nivîsandin û niha jî û herdem di amadebaşiyê de ne şiyarin çavê wan ranazin û qet xwe ji her dijminekî re naçemînin. Alî Omer مجوامه ای شهید تنویسی خوینه تگوری کرجیان ریکات دی چینه بوته سوزو پیمان